Ja, to moram takoj začeti. Ko je. Ajde, mačko. Lasje neki. Ka ima trak un za lase. Kaj pa? Ja? Čelov je. Lasje neki z lasmi, hočeš pokazati. Štiri. Kaj je to tri? Prva. A ja, to mi cifro kažeš. Daj še enkrat. 4, 2, 3, 1. Aha, sistem. Trenere. Prvi. Handa. Ja, ne vem, človek. Ti glup. A je v špici? Tava. Meša? Frizura je, doma edini tako čudna frizura. zdaj po frizuri vem, Top, a to iz topa mečeš? Mičo, Ja. Mirik. Ta je bila pa hitra, majke. Hotič, spodnji hotič. Bravo. Roger Federer. Dobro je. Vse je.